Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Nchumurigereria bwa Ensoko TV na gukwandira ndonsi ya sore karibu sana semesa ya magia kurwa Ensoko ensa emo obutuko bwiga bwa 15 mutinyo gatano na gatatu mwaka bw'ekiri bubere 2025 nemo niritukurie sabato nugasaba kwaninga kwegokirie nemeruberio yagenderera sembeo kuruboga kiete gwika chinga kichiga bonongo kwarigania nkomanya barikyo baito bamagana basangirere kurwa semambi yarenge ntamba seto kumurekera chinsemo inyechorongo bagusie county Nyamira county ya Kisii na bwigo county chonse 40 na ibere nchenkuru kwa Clinton Ndigi Miss F nero kumbwatisha kurwa studio ya kabere ucha kwene kiamurigine chibicha ngochara senchiringi karansa bonoike obe no intokuru bono gwika omwerio sengencha mesa ya magia kurwa Ensoko ensa emo botko bwarero achakire bono. Karibu sana manchumurigeria bono botko rero tugochaka no roboti rokubwatia hoyo kuriye kerugo kyobo jumbe asense moye bunge ya Kitutu Chache South Kelvin Arwasa nigori tukoria rero habekeirwe egutwa ase enka yaye ya egotoka asense mo ya Bugusero amone kyombe kyabagaka kya Mwanyagetinge Heritage Council heyo gochya gwesokya na kurwandre kerugo kyo kaukwana nabari kyamangana maiga yokubekerwe egutwa Arwasa nigo bono hakeira bananchi mbuya hasoko mwa hokoboko gochya kuriye kerugo kyobo jumbe ase bunge yo anigo chinga kecho hatebire buna nache korenta hama onchoreria yoborai bore abisi ochaso oborai hobuya bwa magendro au hasaba menye babo Getutu ya mate kubwatikana niganga yaye yobomo obwanchani no morembe obo agosegeta asensemai muri kitopetwel machini agotumanyia senchero ibwekera Oyo kurigie kirogo kyobochumbe bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii Moske Kevin Arwasa ni goliskuria rero abekeirwe gutwa senka yae me Bugusero imge yo na abagaka bekyombe kya Mwanyagetinge Heritage Council okwana bariki maiga yoko bekerwe gutwa yo ni Arwasa gokira bananchi abo bamoiro koboko gocha kubara na gotemno monene nero gochora barai. Siku ya leo mmenifanyia heshima kubwa sana. Kwa hivyo nataka kusema asante na shukran. Mwenyezi Mungu aendelee kuwalinda, kuwaongoza hata katika hii safari ambayo nimeanza ya kutafuta uongozi. La muhimu, uongozi unatoka kwa Mwenyezi Mungu. Na nyinyi wenyewe ni dhahiri kwamba uongozi mmekubali, Mwenyezi Mungu atusaidie ili tuweze kusonga mbele. Nigo chinga kicha tebiremna na chekorenta monchire hao yoborai borabisi ucha sobora yobuya bwa magendro asa menye bebunge ya Getutu South. Mimi sina mambo mingi. Mambo ya kufanyia wananchi kazi ndio wenyewe wanakuambia. Na mimi strategy yangu ya kazi kwenda mbele ni kushift constituency yetu kutoka mahali iliyopo isonge mbele. Yaani maana ya shift ni tuangalie mambo ya security, tuangalie mambo ya health, tuangalie mambo ya education, tuangalie mambo ya food security na mwisho tuangalie mambo ya transport and infrastructure. Hapa kwetu Getutu South mambo imekuwa ni mambo ya kila wakati. So we want to make sure that it's not going to be business as usual. So we want to give notice to everybody who has taken our constituency for granted that your time is up and now we are ready to shift this constituency to the next level. Obwatikana neganga yae yokoralia obomo obwanchani no morembe nigo asegetira abantu bonse kumubwatesia asegange yo. Mandhari yangu mnaijua. Ni umoja, upendo na amani. Kwa hivyo kitu cha muhimu sana tukue na upendo kama jamii, tukue na umoja kama jamii na tukue na amani miongoni mwetu. Ukiwa na mambo matatu, hii mambo mengine ni nywe bwana. Kwa hivyo kitu ya maana obomo obwanchani no morembe. Halafu maendeleo hiyo inakuwa ni top up. Nigo bono arireira yogochigwikirania magendro singincho nigo bagwakanire bango. Wananchi wanalipa kodi. Na hii kodi ambayo wanalipa
inafaa wafanyie kazi. Kwa hivyo kitu ya maana ni wapate wafanyikazi ambao wanaelewa mambo ya utumizi wa kodi vizuri, wana umaarufu wa kuangalia maslahi yao, na wana maono na wana nguvu na nia ya kusaidia wananchi. Hiyo tu, alafu nao wakuwe watu waaminifu. Kwa hivyo mimi nasema nitakuwa mwaminifu na nitawafanyia kazi kulingana na ile kodi ambaye mmetoa na ile ambaye nyinyi mmewekelewa hapa kama constituency. Kuna ile allocation ya constituency. Tutahakikisha yote imefika mahali inafaa kufika na iweze kufanya kazi inayofaa. Omwana Ochirege Sora, omwana Arwasa, omwana Bwata Maroro, abandi na Moragaki. Abandi na Iria Tango. Wanani omwana 2027, omwana Arwasa, Parliament. Nyatieko tuwatebete korukalenga tik Arwasari. Quiero bati onyonka nyakundi mama no muya kugesoni nje no moigwa bageka twabekire etik nyakoya ward etik. Kuripoteria Ensoko TV Kuregabo Getutu South the county ya Kisii Chepethwell Machin. Ni mono murikito Pethuel Machini na roboti rwa senchira yobo ikira ntoguskabosyo mancho murigari ya roboti ronde mujumbe wense mu bunge abo machoge borabu mushimiwa Obadia Barongo niko bona aborira abakristo kumunyiro mu waziri mukuru b'uburundi bw'Imeyense Dr. Fred Matiang'i ase chinga kechiga arokandrego chaka kurwani wane serikali ase ebina au kwana ase ekambi ya Magena Central niko bona Barongo boigo haruro kubori gochia saba na inchi guetanga kurwa saba na siasa habo bakuriya ebirogo na inde bagutumeka chinchera cyugosararia abarai bare ebirogo erieta helio bono kwerigeria chikura boigo nigo habainyo abana inchi koigorera obose korigereria amagendro abarai bakorire abakora obonchoreria korengana na magendro bakoreirwe muri Kitapolinari Sakama agotomanya senchira y'ubikira Kago kwana somo sangiririkana gugu kule kambia se kanisa ya Magena Central nigo mujumbe bwebunge abo machoge bora bwineli fasoni Obadia Barongo aboliria abakristo kumubeka sama sabo yo kabairo mu waziri w'uburundi bw'ime nabo igo kisemi Dr. Fred Matiang'i asese yere mutwe ya serikali ya chakire komorwania oyo winto president ya ne mumanyete ko kunga Dr. Fred Okengo Matiang'i as a candidates bakoligyo ekerogo sai the only candidate of what capability loko gendie nzeye kurwazo motaro azere ira ni kwase eparengia Dr. Fred Okengo Matiang'i asengenjo ale na that capability na ene okoranga nyasaye omwana intiri eserikali bone ko muri esegi ono sai ko muri bale bina uchake wiki ya busio anachichaga jasko batebia mosabere tabeze go feelinga nkobugwale chinguro chichanya cheni chikoreki Barongo boigo niga buliria abananchi gwetanga kuru asabara yao bakuriye birogo bagutumeka mangana yobolimo gose propaganda kusaliria obale birogo erietelio kweligeria chikura. Na wananchi watukufu, nataka kuwaomba katika kipindi hiki cha siasa, kuna wenye wanatafuta na kuna wale ambao mlichagua kama sisi ambao tuko kwa ofisi. Unajua mimi siwezi wadanganya. Kweli si kweli? Naweza kuwadanganya sahi. Sahi siwezi wadanganya because mnajua kile ambacho nimefanya. Na mnajua kile ambacho nimeahidi. So kuwadanganya ni ngumu zaidi. Utwara information is power. Ekarogata information, you make the right decisions kulingana na information iliyopata. Ekarogata information, okonyoronde wenzi yako tembikeni kionsi wancherana. So ndakateko basora bantu bangi mtongo machoge examine our records digere liniki kedia bara imwa chorete baba koreire elindo bochori wa 2027 wabo bochori bone obwamana na inobya omwere niga kwanira magenderero asechiro ya Magena iyo ateba bunamba chikobeka chitaya chobora buchekerero echo chikomoleka mono na inda atambe echo chira chikokino ubonjoreria asechire yo ya Magena. Lakini kuna street light nyingine phase 2 ambayo sasa itapita kutoka hapo hiyo bonyo iende kwenda juu
na tena ingine i-connect na ile imefika huko karibu na Ichuli Junction ielekee kwenda chini. Na pamoja na hiyo tumeleta pia ile high mast. Unajua kuna high mast zimeletwa hapa, lakini kuna high mast yetu pia itasimamishwa hapo. Nafikiri kwamba mtakubali kwamba tauni yetu ikiwa na mwangaza wa namna hii, sasa nafasi za kazi zinaweza kupatikana kwa young people na business hours pia zitaongezeka. Watu wanaweza fanya kazi for longer hours. Mzuri si mzuri? Hiyo tu ndio nataka kuzungumzia, ambayo ofisi yangu inafanya ni mengi. Kuripoti rigeta Senigen Soko TV kurwaza chinsemo cha magena ebunge ya Bomachoge Borabwe County ya Kisii ncheri tana Apollinaris Akama. Nemano murigito Apollinaris Akama na roboti rwa senchira yoboikana ntogosika busio mwancho murigereria mujumbe wense moye bunge ya West Mugirange County ya Nyamira Mheshimiwa Stephen Mogaka nigaruro koboria gochia saba ibori baeneke baikiria marieta abana babo bali bagochigoso ase chi university au kwegandaria ase chi semi ase chi abisi chekeganja ke NGCDF ime ye bunge yo elio gokonya bose gokonya abisi eyo koroberia buna bagochia konyara koba bagosirwa ka ukwana ya ase ekanisa ya Adventista ensemo ya Masosa igotoka imenya maiya umo wasubuhi tukoria rero nigo musike Mogaka hagikirie ebikore bye chibura buru hebya bero bikoneke wasemega au na boigo amangana yue hase arireira yogoche gusuguma amachiko ase ebunge erigotanga ebikore bunebyo na ababolirie monkonye abana abwo babe ase register ya office ya CDF egere manyenga abana baitumbarenga barikorwa egakogera nariete muma gochia se Nyasaye nga mwana uri West Mugirango ta komisie basari igogo ikamonga marieta ajibon kero ka ankora ndiri bunge ile rina ariete ngakina akorete tiga ngambigwe kine kiekero mbwata marieta ajo asobisi yane na inde bataragenda umwaribo mutinyi oyo inche nkoba transport bago chiko reporter ya ni tukolitanga ni bakogenda ase university so kamuranje ng'abana abwo tubamanya mapema ekogera incho manye n'abana abwo na incho no mu wakili obekire komiti bunge ngima iliye tenereta machiko zipine kene gya Kenya abasacha bande barabo ekera matanga abwate kiriye ndabune ikyari barabwe bagocha imirimo yabo nelinga aye kwa ngiberete chikura aye kwa korete ki ase sauli yaigo bono bichiko oikalime kiguri koregas nere sababu nababole tibunge bali bonsi batenerete obolendi bw'abantu nkikeragera omungino okwereire tae guri bagali yaje alire omwanchoye nkikeragera ikanisa ilyumo nyagusira gucha ya chire koreta masikari yo moelyo na kumusabira Nyasaye amubeke asagiya mbaye gulibaga bakora imirimo yabo bune kanisa mangana itako banaende gusiga abarandi bane bono tene na igoro. I have told myself ni nsijuga siende yose njibuno mu wakili igo ikatolete proper protection asa abantu baitu bagosasima sabantu baitu bakolera na sabantu baitu baikaranstege sangyo kire recognize na machiko Asaroboti nondo mwanchu mwaligereria mwakilisho basubati county ya Nyamira Mheshimiwa Jerusha Momanyi nigo tukoria rero haruro kobori gochia saba ibori baine kebuna ekegoria geke ngobeka kirobo gimabwaba se kanisa hanena mono chinga kejiga chumo tumoko hoyiga umutambe bwerusa ka ukwana ega hase omoyega bwe ebigutwa hase ekanisa ya Adventista ya TSC egotoke sub location ya Nyameru bugichora ebunge West Mugirange County Nyamira nigo musikeje Jerusha atebire ekanisa nigo bone gotanga basae kurwase bikore bibosaria nonya nigo bono musikeje Jerusha habodiri abantu basike abarayi bare abisi andi banyare ko bakobeka omurembe hanena mono kichiga toroichie kuyarigania bosio bobachorio bonene omwako gocha narorire abantu berwete asenge nchokore imirimo ya Nyasaye kubwa mono narora basaye lakini abake abaterire barura narora mumurano yo mabwe koro
n'ebimura bibere narore binyaro kambiare ngo bitano n'ebinyaro kebike bibere bitatu namanya kweborie kanisa anya togokina gotogokina ekera abasayi bagokina amo n'abana bake bagokina igo mumaete bono nerusa abana baito bare isiko bali muri abakristo himisa abana barusikaria chinga kimnetiga chikambi chiro nimete chikambi chira se conference yeto nchirikoera limo anya babe irae egwikie ne makororende range basenda gochio ekiagera abana tobwata bake na butotagete banyore chisemi bairoreru kiagera bibilia gotebanga mubasomie manganaya bakoboka na hende kubakora wacha watoto wetu wakuchi ekiagera karabale isiko batali school obasali no bonge abantu babwate baranyara ko ba influence babasoyoro abarayi baitase bale kubakora amatukali bairabo mubatige baraye buya ekiagera inumo ruchikura matukati kareta makaiga ande muche mwaba mokwa lakini omarembo kore gentoki ogendere kobo ekiagera inu nabangaini mama etoyo mogocho unabona mama etenga mama county mogocha kachoro kobega banenya ya Nyamira mogendere kuna guseberania manganai gusena bato gukwana bwororoi mama nyatingo makungura kobega bana Nyamira raundi nyasa tubwatesi gutoko genda ali yogocha ali gichikura cyaye no marembo ekanisa yaguri bagari aya abantu basasime buya elinde omorembo obeo Tuguska basi mancho murigereria maseneta we county ya Nyamira mheshimiwa Kongo Mogeni niko bona gikeirie chibura buru chenegetigwe ekera bara ibense moyo kwamiria serikali ane mono mokonyi bumura wiki amagia Jubilee Dr. Fred Matiang'i akorete taro yae hase county ya Bomet ka okwana ritkori yale rekera tara chikanisa au ime bungi ya burabu county ya Nyamira Mogeni ni gatebire teribuya ekero abarai bagochererwa niko bono harachi koba homostari obosio kurenda chikura chumuske Matiang'i oyo minto Dr. Fred Okengo Matiang'i kerare goeta Bomet yakora li chikura checho president yakurire twogoseri guko na ino monyorete nga ntuna bara into abatatinga ntundo bwatise ginonde bwensi ekara serikali ya UDA yatoma abantu gocha Nyamira batanga ngocha bare women empowerment mwaronjo ndo kwogerero zokoro tunaneri kindian abagusitwe nsi twatenga toka abantu babwata omoremo lakini ebintu twaroche igoro Bomet Mosike Fred Matiang'i ali nakuru tworoche chigali chagashagwa chigo itwa magena bantu batatagetia kwanere musongerano okisiasa ekinege ntongo basaba n'abakristo mwokore ebintu bibere one musabere abaraya bari seitani batagete kutobaga bunense namba ibere musabere ense etwara abaraya bakwana ekene nyawo gotebanga tutageti siasa ebwata gisegi na yore president naba waziri bao kora yondokelia ukoralia aliense ya Kenya itaje gutwara omuchafuko koligi chikura tari segi nyetwasokirio mwana itoko Dr. Fred Okengo Matiang'i koligi chikura tigari Bomet ari Naroku ari no Sugoi na Ruto nera twara omorembe bwogocha na koligi seita na tora twale Kenya egotebanga 20p igotore brother and sister unebukwe bateba Mancho murigeria soroboti ruae moseneta Okongo Mogeni no tokwiro mutumoko mutangani aiga semesa ya magia korwe nsoko ensa motoskare tugosio mechiduka kase studio ya kabere nkwira nanda seka getere gitambe togendra gwe semyama Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi.
Omokubio neritko abagenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Gen Soko TV tochikumirana keraritko ria Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyari komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Korwa igaiga asamaga choje bunge nene amaneria Senate umwancho murgeri egwe Soko TV ntabe to koletera amangana majia buna neto wateka kurwa gaiga miyoba katakati ubumuchi o Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ne yene Soko TV oboroso womugusi. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye Gen Soko TV oboroso bumugusi.
Mwancho mwaligereria Wensoko TV, karibu sana sense mega ya kabere mesa ne ya maya kuru Wensoko ensa ya mega ndrete mbia mwana soko ndrago sanga na intwe na bono tokuska bosia soroboti rukubwatia Mokonyi umugavana we county ya Kisii Mheshimiwa Elijah Obebo abakuriya hekeruko ky'obujumbe nsemo ye bunge Nyaribari chache county ya Kisii Evans Mchoma Geoffrey Monari nabo igo yokuriye keruko ky'obasenators county ya Stephen Nyarangi Onsomu ngo bono banyara ko babagwikira na sumo igabwa matanga sensemo ya Masago imeye bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii asibagendreire kuboria abana inchi kubasira yo bachikorenta amonchiro ya ase oburai murikito Enoch Gichana nigo akumurikira gisaba cy'abana siasa habwase cinga kichiga bagendrere gwikirana simega ao ya matanga na guyakira ekoko Omokonyi bw'omugabana we county ya Kisii Elijah Obebo abakuriye keruko ky'obujumbe asensemo ya Nyaribari chache Evans Mchoma Geoffrey Monari amono yokuriye keruko ky'obasenators county ya Kisii Stephen Nyarangi Onsomu nigo baikaranete asomo yega bwa matanga asensemo ya Masago ime ya Nyaribari chache county ya Kisii Omokonyi bw'omugabana we county ya Kisii Elijah Obebo nigo bona kubulia bakundekane bonsi kubeka masabo na gusabira ense ya Kenya ekerotorojigo cyase obochori obone bogocha none nabo nigo Mokonyi bw'omugabana Elijah Obebo etangete ne chingwano cya siasa ase omoyogoyo Father eko kubeka marusi Yesu manga ko kuigwa matenje saba ya gutangana ya nikumere tusabiri kiwelezi abiri bobi makude tugatira abiri mangi na kubwa michano ya abiri mingi lakini kwa sababu ya uwezo wake Mwenyezi Mungu na baraka zake zote tuko sababu atuagate na enda atubiri ayaronsi kindu ko na siasa ndo kwa nusko nchelo mwe chaga botondonsa ambarabale mama mutondonsa njeno mwe ibo konde saba mama na baba jone ndo baraliri lakini ko gwa mono tusamira mama ya idine sa ko nuburu tugwaye tanyoro bogi mabaka na kareta ko bayo kabana antonyente bebole kumukurira ndio wara Mwenyezi Mungu awalinda watuza wa hifadhi paka kwa utumaye kwa kabili kwa chile demono ya saba na inwe Waigo abakuriye keruko ky'obujumbe asensemo ya Nyaribari chache Evans Mchoma na Geoffrey Monari nigo bagendera tego yakire koko ase omoyegoyo bwa matanga Ukiona hii kofia ya red mimi niko Jubilee naitisha kiti ya Nyaribari chache mbunge 2027 hiyo wakati ikifika tutakuja kwenu tuwaombe kura zenu tuendeleze Nyaribari chache yetu. Asante, Mungu awabariki. Kwa majina mimi naitwa Geoffrey Monari Orina. Seitonere mogaiga. Bono buna nataiga nanje natagote wapole. Kwagera njenona kinaga. Abasani mbwatega na abange. Na abanta abange gaiga manyete. Igo pole sana no toramo. 2027 nanje mbwate biagaso. Na ndo najere kuriye liga iga bunerenka ndede mbasorenga mu nyorenga kiyo chaweka ekerogo nguboria ngirikia member parliament Nyaribari chache mumbu adisi ninjengita tokora siasa kwa ndeti sari father njuna mugwana iga njene chairman ya CMK St Veronica Parish igoni maitama chiko yegerisia yuko very directive ni hotoko nyubugati tigarana ya sai tiana saba sezembi yamana tingakie checho yokoriye keruko ky'obasenators county ya Kisii Stephen Nyarangi Onsomu nigonera kuboria abamenyi be county ya Kisii komusira asiganga yaye yokoriye keruko ky'obasenata ase county ya Kisii Stephen Nyarangi Onsomu twalingi na last month na chakutangira kanisa ya Masago ande je nintore de Yesu muturi mugwane Bwana asifiwe amen chinoli bo mwikumo PhD uri openda coast kigesa wata boje to gutira twese togende iguru Waheshimiwa mura mwenzi Mheshimiwa Mchoma Mheshimiwa Minto my brother Rina iko na chira asingi njoko lete ngura somo Minto ni liurarire na mumanyite atoganeti biye gara twacu muchanga itore mumo mwafada gari agatogeni biye tukaragira biya na ende nkaranga no mugino renge prosperous going forward kero na leko le county ga Kisii na taretanga kore mirimo ya sabiya na kika abantu bandigirire bakambolinga ayiguchukua korete mirimo biya mwana obunyongo tamire ukiri kuri yobugabana utagucha otokonye uirege ndiki bosinita uchiko kutokonyera chikwaye chitu nutolegete ikenekio kana akiri kubasabanga Mungu atsie munsabere nyoro bosinita kwa Kisii county ndende mirimo ya Nyasaye oyo nero mu Kristo mutangani bi muchiko choro kwende gurulyuka
Mwanjira nire musabere mumbwatisie. Igongo soko kurwa ndeto kusika boksa banyasaye ndeko basenya. Omone nyasaye waseni mbiye mono sana. Mwanjira bosabere mnyanyarangi. Mbiye mono sana Mungu abariki. Urwa asensemo ya Keumbu imeanyaliwa alichache kaunti ya Kisii Koika Broadcasting House Ensoko TV Nairobi Ninche Enoch Gichana Musinto Onyambane. Tukoska wasi mwancho murigera sarobati Rwanda henyomba y'umunyamoro kuri ase ward ya Bugichora ibunge ya West Mugirango county ya Nyamira niko batu arege ikaro no yokoriye kero kyo governor se county ya Nyamira James Kemoni asaba kwanira obuya bokobamo na gusira oyo mwabo heri gochia koria ikero kenena ase serikali ya county yo ase nkwana hiyo koiraneria niko bono James Kemoni akwanire obuya bugusiro korwanka ase boigo hakwanire obuya bukungusira hamo niko bona basabire boigo chinyomba chionsi cha Nyamira chichore abarai abarachi korenta amonchoria ase obarai ali wone skimu no meta ali skimu naga lero nate onkurangili nyombe liene na kelia minte kurukwa banyamoro ndara kwana ndete mba maiga omweshimiwa gesami igoro no twalengenere Nairobi ntararwo nante beti tuwe bange turwane na basacha turwane na bangina wigomo igwete tobe gente kemo tolento obo ndagera nyumba igomo nyuwete ekere ngoira na matebi naki mori nintu bote ni numwe kamole watebire tik 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 inu naende bogote karabosa engakiye yena dokwana mangana mange abana ba minto lero nachaga tumanyane mwandore na tari chikanisa chino mwandore chiskuru chino mwandore binyoro byino tokwa nelio geli mondo kwa nalio giri ngao lingao mombe kama chira ngombe kamora machira wote naende moji kuna gotenga tenga iga abana ba minto tigamba boli omwana iborete ka no mwana iborete omoigwo chire guoka oruri oragotindeke omwana otagotindeka omoigwo nagotindeke tigato omoigwo engoko agenda arosie emesuto no morimo oborai bwa Nyamira mbokorie gosori nanate bo Bugichora yeite chakirite matari nachire bumbuli nachire kegogi nachire yanchole nachire omosasa nachire nyaisa nachire ikurucha nachire ibucha nachire nyabomite habetari Bugichora tole nachire bosiango nachire malindo gotira nachire makairo ndinege sakwekemo igo nacha abantu bamindomba tebi Bugichora ya mate Bugichora ya ruguru negentekemo obokongu tobwate kimaendeleo no bomo wese numo kameta giya ko bwandu nje para ne ni jene rosere tugochaga wese numo ka rosere ende ngi yake esa yeri tali numo anyaga chete ni tutu aga chete no kuringa do tebi bona ende ndo kuchwa tebi igo nachaga abantu bamindomba tebi murojo bokongu tobwate murojo bokongu Nyamire bwate muroje ne chiskuru chabere koira abana baito no bokongu muroje na magendra asiru korua se binyoro byito byonzi nande mate bingo bolinde kerokyo bogavana nyore mwanyancheire weitere chama ya Jubilee mumbale ngawanjire ko moni aboli bogavana lero totebe ninki kigendo ke declaration ya Mungu lisine kitora kinyeruke kagusi tukoska bose mwancho murigereria murabiki amagia DCP musikiriga Gachagua niko bona rokandre komochia
mjumbe wense moye bunge na Nakuru Town West Mheshimiwa Samuel Arama ase ogoturbanirwo kwemeroberio yaye ane mono yetaro yekiamekio hase county ya Nakuru nikawona mochirio Mheshimiwa Arama asokubwaterana nigatia baraikuru ase serikali guturbania emeroberio yaye asaburrio botoerwa ase county yo bosio obochorio bano mwaka wocha. Ile ilifanyika jana, tumepata habari ya kwamba William Ruto alipanga vita hapa Nakuru kupitia huyu Susan Kiheka na bwana yake Mburu, wakapatia Arama pesa haribu mkutano yetu. Huyu Arama anajifanya ni mtu ya Jubilee lakini ni mtu ya Kasongo. Na nimetafuta Matiang'i kumwambia ya kwamba huyu Arama is a mole na ni mtu ya Ruto. So Matiang'i ataamua kama atamulete kwa United Opposition, kama ndio anatumika kuharibu mkutano ya United Opposition. He cannot be part of our team. And this will inform the way we did it with Jubilee, because it cannot be mtu anajifanya ni wa Jubilee ambaye ndio anakuja kupiga mikutano yetu na mawe na crude weapons. It is not acceptable. You know, it's not acceptable. Again, nimeambiwa Kasongo alikuwa anapigia Gikari ya kelele usiku. Ni kwa nini alishindwa kufaulu kama Arama? Ni kwa nini wewe Gikari unashindwa kufuruga mkutano town? Si wewe ungekuwa kama Arama ni mwanaume kamili. According to Ruto, mtu mwanaume kamili ni yule wa kutoa fujo. Hata leo alikuwa ati amepanga akuja afuruge hapa. I want to confirm from where I sit, Nakuru is number 3 in terms of votes. Nairobi is number 1, 2.7 million, followed by Kiambu, 1.5 million, followed closely by Nakuru with 1.1, na tunaona itafika 1.2, 1.3. Therefore, Nakuru is very important in the national matrix. For me to be president, I must get 90% of the votes in Nakuru County. I have every intention to camp here for as long as it takes, working with our leaders to make sure 90% of the presidential vote comes to me. Again, katika viti 12, we have zeroed in, the 11. 10 is a must. Ile moja ndio tunangangania na watu ya Ruto. But 10 constituencies are ours to lose. And we will not lose them. Hata hiyo ya 11 tutangangana na yeye. Tutangangana. Kwa hivyo, I want to confirm that kiti ya governor lazima DCP ichukue, kiti ya senator lazima DCP ichukue, women rep, and at least 10 members of the National Assembly. And out of the 55 wards, we have every intention to capture not less than 45. And ni kazi tutafanya hapa Nakuru. And I want to announce from here today that I will spend a lot of time in this county. Tukoskobosio Poncho Murgeria Mokonyi bumurai bwensi ya Kenya Professor Kithure Kindiki nigori tukoria rero aumerana na barai bebyombe byo bagaka kurwase ensemo ya Mount Kenya East ase basanga mangi kubwatikana nobomo worokongorwa ase bono harokandro komo mochia umuskeriga digashagwa ase ogosiria egesaku abo gasoko gendia siasa chuko bagabana inchi asaburi abarai na bagabana inchi kurwase ensemeyo bachama gosira serikali ya bono kwene kya magendro no barayo bya boche kwene kiwa bosio bachoria bana. Katika uchaguzi wa 2022 mnajua ya kwamba sehemu hii tulipewa nafasi ya makamu wa rais ama naibu wa rais. Ndugu yangu Rigathi akapewa hiyo nafasi kwa miaka 2. Katika siku ambazo alikuwa ofisini, hakuna mmoja wetu alidhubutu kumtusi ama kumuita jina, kwa sababu alikuwa kiongozi wetu kutoka sehemu hii katika afisi kuu kama naibu rais wa nchi. Ile tu nauliza ndugu yangu Rigathi, unajua mimi watu wengi hawanielewi. Nasemanga watu wengi waliniona usiku, hawajaniona mchana. Hayo madharau uko nayo Rigathi, I promise you utapata aibu. Hauwezi. Kwanza kabisa wewe umesema ya kwamba nisikuite ndugu yako. And I want to tell you this, Mr. Rigathi. It is not upon you
to tell me how I will call you. Kwa sababu wewe sio Mungu, ndugu yangu. You are not God. Na wacha kunidharau. Mimi nimekuwa mambo mingi, wewe sijui ulitoka wapi ukapitia hapa, na hiyo shortcut ndio imesababisha hii hasara yote. Kujipiga kifua, maringo, sijui utafanya nini. There is nothing you will do. Na mimi nimepigana vita kubwa. Iko siku Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na William Ruto walikuwa na kesi kule Hague. Mzungu alikuwa anataka kuwafunga. Na sikukuona siku hiyo, wewe Rigathi, sikukuona. Ninakubaliana na nyinyi ya kwamba sisi ni jamii moja. Na mimi nataka kuomba wenzangu ambao wako kwa siasa, ndugu yangu mdogo Roko na hii grupu ingine yetu sisi jeshi yetu, na wasi kwa heshima tusilaumu wenzetu kutoka Mlima Kenya Magharibi. Hakuna kura imepigwa wakakataa kutupigia. Wanchumurigaria togoska bosio togotikana na yo aene kiwase enseme yo ya siasa bono togoso asorobotiro kubwatia tegerra Mwaskovu we ekerisi ye kanisa ya Catholic en county ya Kisii omanyekaine buna Joseph Mairura Okemwa nigo ritukoria rero habwatania Chinyangi chobwamo ime parish ya St Augustine Otamba iyo korogono musasiroti Paul Nyambane Chinyangi 52 nigo chabwatanigwa habwase bono abarai ao banyara ko babagwikirana urikito Dominic Onderi Nyabuto nwaringa somo igoyo agotomanya senchero wikirana Omogoko nigo bwata inseme ekerisia gia St Augustine Otamba kigotoka ase ward ya Kisii Central miye bunge ya Nyaribari Church ase county ya Kisii maiga yo mwaskovu kanisa Katoliki yo mwaskovu Joseph Mairura Okemwa kubwata ni Chinyangi wetani ya 52 ime ekerisia keiga asoboteni bwa Father Paul Nyambana saba Kristo bangamanya kwa bagwe sokya na wakabuya ase gekore keiga Bwana na Roho Mtakatifu. Abanyangi bali banyara ko bakubwatanirwa ari tukeriga rero ningo bakabuya so mwaskovu Joseph Mairura Okemwa asengenjo niganyara ko bako bari sacramento ya matrimonio ili banyara ko bagosaba ase myake menge ngongo bakira buya mono asogo tiga chiga cheino gocha ko rasudia ase nyangi yeli tukya rero enyangi ye yabeire ngaki entambe tokonya kondakana ngango ikatore tote bantu bwatikende lakini bona chinguru cha Nyasaye yato sukiri mpaka twaikeire iga muchiama si wedding twakoreira bomo twakana ndo asomo piso bwito gotobwatani teri raisi lakini yanyare kande no mogoko manene litukuria yarire buya itwariria matuka mange bona twanyorire nyangi ye asenjere ngia twagokire egetigo Otambaga twabera abakristo asante sana bali baikira nigo bakabuya gyokara nigo bateba ngambanya kora Chinyangi chinyinge gwetania AM asibanyara ko bagochengera egekoreke gaseri tukiri rerero asibate nga no mogoko no mochengo banyako bakorra nako bakirori asinyangi echiga abasaye baminto abantu baminto bali muri isikabu bone njira yatire yogokora enyangi utari gutumeka chibesa chinyinge nabona ariko basabanga mwensi bone bange mokore Chinyangi bono muroche ndiri gutumeka expenses chinde ase Chinyangi so father mbiya mono nande twagokire mono kentu anyagokeroreke kaki father seseniwa kegerewe ngakiri bango nyomana metime banyomana takiri rikolia rero iba banyomana saritari ya Nyasaye ase biso bwari ngina basasiroti bare ngororo ibangura ne namye mone kegero egonde no moko mogoko monene nde no mogoko bagano je naira chikule chibara 27 parish Otamba yetara koro mwaka kuri yanyara twabagyo koigura niga bange bakire buya aso musasiroti ntenera musasiroti Father Paul Nyambane asengencho niga nyara ko ba ogosomya eseminengia asabe gabanya ko ba kore nyangi na koro kichingikira chingi cy'oburai asabange bake buya so musasiroti yokora niga nyara to ba okobareta na ko basomya asenjere yo bwikiranu Letogosegeta Father Paul Nyambani agendera somo ikoyo iga
korigia abantu abange egere banyala goswasa omogando nyasaye nande togwaka buya ase Soko TV ase eng'encho no yarenge last year na rero no toramana barabu tokubera ning'ambi ya mono egetaseni kiabo kegenderera gokora emeremo botambe njase nyangi yane na nyirigiria ase miaka emenge twaeteire amatemo amakong'u bona sigo ikeire nyasaye otokonyire twabwataniigwe gakingwakera fatomito fata Paulo Nyambane ase emeremo atokoreire mpaka twikire rituko ria rero twarokirwe abakristo b'ekanisa yotamba abarai ao bakora no deputy governor gwe county ya Kisii omosikela ijobebo nigo banyara ko bagwikirana asomo igoiga ase banyara ko bagwaka buya asomo sasrot Father Paul Nyambane Omwaskofu Joseph Mairo Kemwa aseng'encho kwarigania omorobereiga na konyokora asinjira amaskani. Nifike hapa niweze kukusalimia na vile vile nisalimie maharusi wote waliofunga harusi katika siku hii ya leo. Baba Askofu Korungina ngaliko tukogotaiga na nakoroleke gedikenga na swanya muneke Nyangi. Ni sakramento ya matrimonial ya kabari kwa nake kurugaiga ase parish ya St. Augustine Otamba yera ndasoboterirwa Mosasrot Father Paul Nyambane ase ritikeri ya rero Kinyangi wetani 52 cyanya ko bachiko bwatanirwa no mwaskofu bwe dasi ya Kisii omwaskofu Joseph Maira Okemwa bose nigo banyara ko bagwaka byase ritikeri ya rero andake bonse banyako bagosabanya ko bagocha ase kanisa na kwereta kurika buna abanchi Kuripoti senki na mbemo gian Soko TV koruga iga ase Kenyarigi Otamba kegotoka gaiga ase ward ya Kisii Central ebunge ya Nyaribari chache ase county ya Kisii eretera ne Dominic Onderi Nyabuto Mwanchumo rigereria habuno toika omwerio asugo kumanyaria ene kiwe ase ritukeri gasoroboti rurwaye Dominic Onderi Nyabuto kurwase eparish yo ya Otamba asaba barireira yogochia komenyamo ase okwene kyango gendria barigesa kutoko bagandria amaya kurende nabo riyo minto Dominic Onderi ase ritarike gusi Kinyangi kiganga kie chikorokwa tinabwatereri buya kurende na igure ri sakramento ria matrimonio chenkorokwa Clinton Ndigi asiri bagaria Felistas Kabendi kurase studio ya kabere to kwandroga ndrogo twara oborgerio buya tumera na sembe ona Ndigi koroga chinsa isato